Babau pusing kaimu. Waktu lengai pusing ke nahuke ana nahuka daftar kudo SMA 1 wohaka wati tarima sekolah ka alias wati lulus na padahal daftar kai jalur jonasi re kombirasa nahuka wati lulus jalur jonasi ambina pusing wali ke nahuke ne enika wali karena veika vorlu masa tenggang na lengai Dai ke batulata imbada ambisi au warakan jalur jonasi re loa kura dambe toi masampula maloa re mawara sekitar sekolah eder na loa sekolah ta sekolah unggulan eder gurue bune sintika vein gomi mawar lu uba masa tenggang re duambu apa solusina velim boda kartu labo isi tambah kuata ne ekandenta vein gomi dodong madisa ku na ancaman si zaman ake na vei nahuka na dahu di nahu beranggahi nahu siaka berarti ana nahu re dalulus kain lain karena daloan lain ba daloan karena rasang gomi kawati luun di jalur jonasi sihi pasti war kong kalingkong lengai ium nahu walahu alam cow si mabade kong kalingkong hamba Allah doh ndai ke cuma analisa kira-kira karakter vei to ine banggomi buneku nahu ke surat saru lagu na saru na plago do pala mabune si masampela to ira masanggini ana ay ngupa mato i zaman ake guru skincare puan ku upara turivu re wati wali pum kalai hampam kalai hela re eder ne ka inge veki nah mengoam re kone nahu ke ne kandenta vei ancam bavei kanambora hanumu maka ceiku moda wa usra ancam kandede bavei Laura na caba kone orang ngahamu Laura nahum laudula wa uhasae uru da honda made busi kahasae ne uru honda bau wali Laura ai jan bani lengai de kamenta sinahun don sama pentau honda mamade busi ndai ke semangi dong bani dona